Kwa ihinda iraya andu aria mari na ciĩga igĩrĩ cia ũciari makoretwo makigeria kwĩyumĩria na gutetera ihoto ciao kumana na mathĩna maingĩ maria matũnganaga namo. Hawa ni wananchi wako na haki ya kuishi na wako na haki ya access chochote ambayo yule mwananchi ako sawa. We feel that because of the stigma that the intersex persons have been facing in the community, they were not able to come out clearly during the census. Aingĩ ao marauga nĩ maremagwo gwetha motungata matiganĩte ma thirikari kuona marĩtwa marĩa marĩ ibandĩ-inĩ ciao matitwaranaga na mũmbĩre wao. Identification pia imekuwa shida juu ID yangu inasoma Masiandeso. Sasa nikienda kuenda kutoa pesa ni shida. Sasa hata siwezi chukua hata NHIF. Juu kuchukua NHIF itaonyesha hapo Masi na jina yangu na mimi mwenyewe naonekana Andy. Sasa itakuwa natumia NHIF ya wenyewe. Komishoni ya kuruirira ihoto cia muingi iroiga ni ihinda thirikari gathike mitaratara ya gutigirira matina thutokanio riria mathie gwetha motungata maya. Kupanga mikakati katika counties na katika serikali ya juu, muwakumbuke hawa wananchi. Let them be a special group of their own, kama vile walemavu wamekuwa na groups zao. Let them access even kazi. Aciari aria mari na ciana ta ici no marahinyĩrĩrio magatiga gucihitha na niguo makagunĩka noho mahote gukinyaniria itanya ria gutigirira ni matambũrwo. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.